Bwana asifiwe. N'ibyishimo byinshi kubona Imana yaraturinze uno mwaka ushize. Wari umwaka uremereye kuri bamwe kandi ku bandi naho ubigisubizo. Hariho abantu iyi corona yegereje Imana cyane ngo amare, kandi abandi nabo baragwa cyane. Ko niko byagenze, ariko turashima Imana ko tutaguye muri corona kandi nta nubwo tuzogwa. Amen. Naratangaye, hari ahantu twaza dusenga Imana iravuga ngo hariho abantu benshi baguye muri corona kandi benshi babigiramo uruhare. Bagira uruhare kukura abantu ku Mana bakabajana kwa Satani. Ishano kuwakuye umuntu ku Mana akamuzana kwa Satani. Ishano kuriwe. Ishano. Umenye neza uruhare ukora uzabisarura. Icubira uzagisarura byanga byakura. Icyo kimenye. Kubona uza kugwanya inzu y'Imana ugakura umuntu ku Mana ukamuzana kwa Satani, baguhaye misiyo mbi cyane. Baguhaye misiyo mbi. Wogenda ukaba nkukorera amafuti hanze, ariko kuvuga ngo uzukura umuntu ku Mana umuzane mu bwami bwa Satani. Mana ibabarire. Haleluya. Ariko ndashima Imana kubakomeje. Uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe kuri benshi. Uzatubera umwaka wo gukura mu buryo bw'umwuka, uzatubera umwaka wo kwaguka mu buryo bw'umubiri, imiryango yacu yaguke. Ariko icyo Imana ishaka cyane ni wunguka mu by'umwuka. Iby'umubiri biroroshe kugira ngo Imana ibiguhe. Haleluya. Tugire gutya. Haleluya. Tuzamure. Haleluya. Wanasifiwe. Amen. Reka tubanze dutambira Imana gato. Dushima Imana ko yaturengeje uno mwaka. Ndashima Imana kuri mwene data kunje sinakwibukaga da. Imana ishimwe ko yagukoreye ubukwe. Babiri. Nari hano 2017 urumva sinibukaga iyo utabivuga ntabwo no kwibuka. Ari kandi ndibaza ko Imana yaguhaye umudamu udafite impingikane. Bari mukugira uza abantu bari mu kwamabiruka gusaba gashaka amaze akagukorera igitangaza. Kubona kugitera akaguru uku ni muzima. Bari mu guheruka ikiyumbe batarashaka, akamagendera mu mafyeri ngo numugeni ngo numujeni mariye, nuko kagenda manura ibiro wazusigara ngo rega ngo twarakuze. Sawa. Nyamama yagukoreye igitangaza. Bwana asifiwe. Ariko Imana ishimwe ko ndizera ko uwasenze Imana ntiyari kuguha igisubizo kibi. Kandi kubaza Imana ukagendesha Imana inama nicyo abakristo bagomba gukora. Amen. Haleluya. Reka rero hari inanga yari irimo tubwira Imana ko yakoze umurimo ukomeye. Imana yaturinze twese. Imana itujabukije uno mwaka tugiye kujamo, uzatubera uw'umugisha. Haleluya. Umuntu ufite umwana uhawurira agerageze kumuha ibere cyangwa amujane hanze wenda yumva akayaga. Bwana asifiwe. Ndasaba ngo munkurikire ngira ifuhe cyane. Iyo ngeze hano simba nkiri wa wundi muzi nza mpinduka. Ko niko bimeze, nzashika hano ngahinduka. Hari ibintu byo mu nzu y'Imana abantu bamenyereye hasaho kumenyera. Saho kumenyera hano. Hana wakongorerana umuntu akakubita igitwenge. Hano si mu nzu y'umuntu uri mu nzu y'Imana. Nta nzu y'umuntu iri hano. Ntakamenyera mu nzu y'Imana. Bwana asifiwe.
mwiyegereza abana ni umugisha, ariko abana nabo iyo bashakuje tibiza bimera neza. Barebe abantu bakuze begera abana, twumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ibaha umugisha, nanshirire mwiyo nanga, dushima Imana ko yakoze umurimo. Tuzamure Imana yacu icyubahiro. Haleluya! Bwana asifiwe! Haleluya. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Ese murarakaye? Hari uwo natemeye ibyiwe? Hari umumama umwe yamaze arambwira, "Bose kuza wishongerereza iki?" Niki? Ngo kuzugira gute mu rusengero? Ti wihangane ga niba hari ibyawe byononekaye. Wihangane. Jewe ko ndatema amapepo. Tuzamure Imana icyubahiro. Bwana asifiwe! Amen. Mwicare rero mukomeze munezererwa aho muri. Haleluya. Subiza hahandi cyangwa tangira. Haleluya.
umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Hallelujah. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mwanya iduha, kandi nibaza ko mutarambirwa, kandi nanjye sindondogora, ariko umwanya w'Imana tubane mu ijambo. Hallelujah. Hallelujah. Ariko umuntu uzurakara mu nzu y'Imana yeme afite ibibazo kabisa. Hallelujah. Uzoza ukura ibibazo hariya mu isi, nuzi imbere y'Imana ushikurakare, hano niho tuzatuza kuruhukira yemewe. Amen. Hano niho tuza kuza kuruhukira. None kuraza ukamukanyaraza. Ibibazo biri hano se hano. Abantu barasaze. Usigaye uramutse umuntu akaba ko uheruka kera ngo yewe turashize. Ariko Nairobi sumukino. Bwana sifiwe. Hallelujah. Tugiye kuganira ijambo gusenga. Amen. Gusenga. Rino jambo turifate nkaho ari ijambo riza gusariga hushuka, urifate nk'ijya uyu mugoroba wa none. Amen. Gusenga. Abantu benshi bazi ko gusenga kwamaze kuba uko abayumbe, ko ari bo gusa bagomba gusenga, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Gusenga nuko buri mukristo wese, buri mukristo wese agomba gusenga. Hallelujah. Gusenga si uko umupasiteri, gusenga si uko umuyumbe, gusenga si uko umukristo gusa usanzwe. Buri muntu wese Imana yaremye ukigira ubwenge agomba kuba hano kwisasenga. Bwana sifiwe. Niba tuvuga aya magambo tituyavuga kuko tutabonye icyiza cyabyo. Gusenga n'impamvu tubasha guhagarara hano, hari icyo Imana yadukoreye, twaritanze dushaka Imana. Hallelujah. Unze kubwira abantu, ndavuga nti hari icyo Imana yadukoreye mu muryango, idukurayo kandi tutari tubikwiriye. Jewe atari Imana ntawo ndamutsa no mwibarabara, atari Imana ntawo mpayama, ariko kubw'Imana isi irankeneye. Amen. Isi irankeneye. Haraho nagiyeho abandi batari. Iki kintu ndakivuga kibi cyawe uyu mugoroba, kandi ndashima Imana ko tugitangira umwaka ufite chance yose, amahirwe yose yo gutangira muri kuno kwezi kwa mbere. Nabwiye Imana ngo Mana urishoboza uko umwaka ugiye gutangira mutangirire mu butayu, uko umwaka ugiye gutangira mutangirire mu butayu. Imana imaze kunshoboza imyaka 4. Noel na Bonane kayirira mu butayu, kandi mu butayu se bazabajya se. Oya, ubu ngubu niho nayiririye hano ku musozi ngo ni Mount Moriah, ariko ubundi mbandi muri Nzovu, imbandi mu Rugera. Hari abazi mu Rugera hano? Nta muntu wabuzi mu Rugera? Mukecuru arahazi disi na muzehe. Iyo uhaye uvuga ikintu harimwe uvuga icyo abandi bazi, biza bimera neza. Hallelujah.
umwaka uzuja kuba Imana ikambwira ati zamuka, kandi nkaja aho amavuta yose aba ya Yesu, aho amavuta ya Yesu yose aba. Mbisaba Imana uze umpa gutangira umwaka mutangirire imbere yawe, naho abandi ni ukwitegura gushaka inyama n'imyenda myiza, n'imyenda myiza. Nagize ubwoba, nabonye hariho abantu bahe bashaka Imana, habe naho mwokwicara mukajya mugasinzira ntacyo bitwaye Imana. Hariho abahe basenga, hariho abanyakenya bitanze bahe basenga, aba bishop bakomeye baparika amamodoka aho ngaho bakaba bo gusenga ijoro ryose akarara asenga bugace. Narashitse ndareba uku abanyamurenge bo bahaza Imana, uko bageze mu rwego kuburyo nta munyamurenge nobona ngo umunsi itariki ya mbere aza bari hano. Niki cyabaye? Ni gukunda inyama cyane, ukumwe mwageze mu bisubizo cyane, utotangira rashe, utotangira ngo ubwire Imana ngo uyu mwaka mutangiriye mu butayu ntacyo nariye. Wanasifiwe. Hari icyiza cyo gusenga. Haleluya. Gusenga nabonye ni umusaruro utazigera wicuza na rimwe. Imana yaduhaye agatuti tutari tugakwiriye. Twakuriye muri Katolike twebwe, tuyiwacu n'abaturika, kandi ndashima ko abaturika Imana ibakunda. Mubyemere cyangwa ntimubyemere niko bimeze. Abantu bose bakomeye Imana yagihamagara, yabahamagara abakatolike, kandi ntibagira akavuyo. Ibaza bitokeza ukamusanga umuntu yatambutse hano akama yaka apotre micro ngo mpananje akamatera amakomanteri hano, ntibibaho. Twebwe n'uwasinze baza binjira basinze, uzumwumvira gusa kumva umuntu akwicaye iruhande, tiyo ruhapfuna aza yamaye azi kwageza hera akubaha kandi yasinze. Ariko abaporo mu nzu y'Imana uzugira ngo ni mu isoko, izo jambiya mu nkambi Burundi ngahumigwa mu isoko. Wanasifiwe. Imana yatugiriye neza, mbona musaza wanje arasenga, Imana iramuzamura, ubu ntateye isoni, ntateye isoni na gato, kandi ntateje isoni umuryango. Umuryango uri fiere nawe, sinzoreka kubivuga, nzobivuga abatayishaka babyumve, abafite umujinya bumve. Kumuca intege yo kumuca intege, uzabiki wowe, uzaba uwuko gusa, waretse ishuri ubakuzerera inzererezi. Ariko ndashima Imana ko yarushe bamwe bize, uyu munsi Imana yaramuzamuye ku bw'aya mavi kubwo gusenga. Uruhara rwaraje azarara ku isima mu nda y'igicuri. Turavuka mubona arashaka kukumira, ndaba reba cyane. Terabwoba ngo yakuyabyega ngo urama wumva ko ngo ugomba guceceka. No! Tituzaceceka kubivuga kubera aya mavi ntahato kugeza. Imana izi guha ijambo utari uri kwiriye. Bamwe ntitwavugishwaga, ntitwari tuzi ko twonavugishwa, twonakenegwa. Ariko uyu munsi wa none nababwiye ngo isi iradukeneye kandi iracyadukenera. Badukeneye Imana ntibakeneye jewe Alice ntawompa amazi hano mu muhanda, ariko kubera Imana yanje isi zankenera,
nzosengera abantu, sengera abantu kugira ngo abantu baje mu ijuru, unkunde cyangwa unyange, ariko njyewe nzagusengera urakare cyangwa ureke, uzoja mu ijuru kugahaye. Kandi niwanga uzoshe, kuko hariho abana bo kurimbuka. Haleluya. Bwana sifiwe. Ibyo mbivugiye kugira ngo mbumvishe umugoroba gusenga, bene data, gusenga. Notanga ubuhamya kubyo gusenga iby'Imana yadukoreye. Sinobivuga uyu mugoroba, keretse kavuga bukira bugacya, nkavuga bukira bugacya. Nuhanya bwanje Benjamin arabizi, twasenganye igihe kirekire. Imana imuha umugisha. Uyu nguyu twahuriraga kanjana ahantu kukagwa, icyangugu kukagwa, usanga wabaye barafu, ukaza usanga wabaye ikime hagati mukagwa. Muza mubona umuntu hano mukagiraga ngo mwebwe biza bipfa kwizana, si ugupfa gufata iyi mikro, oya urabishaka. Asiko hari umwe nashitse yamavuga ngo ariko turabwiriwe ngo kuriya ngo karatubwira iki. Umugabo ngo turangiza araza nsaba imbabazi, nyine turangije kubwiriza, nyine yarebye nyine ukomeze ati barabwiriwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Gusenga ni byiza we, gusenga ni byiza we. Twabonye bidukuraho agasuzuguro, bidukuraho igisuzuguriro. Ntitwari kuvugishwa n'umuntu n'umwe, ariko kubwo gusenga ndashima Imana kubyo yadukoreye. Haleluya. Nabonye ibyiza byo gusenga, nabonye Imana itabara, nabonye Imana iturengera, nabonye Imana igarura abari bagiye gupfa. Haleluya. Nabonye Imana indindira abasaza banjye. Umwanzi yashakaga kubamira bunguri, ariko ndashima Imana ya Isiraheli ko yaturindiye umuryango. Haleluya. Haleluya. Usenga, hari umukozi w'Imana na uzumfasha cyane hano muri Bibiliya. Haleluya. Nehemiya azandangaza ku bintu bibiri. Nehemiya yari umunyagano. Iyo umuntu atari iwabo ntaba afite ijambo, icyo bakora cyose barakigukora ukemera. Nk'ubu muri impunzi hano, icyo bagukora cyose uwo kwemera, kuko uri impunzi nta jambo ufite. Nehemiya yari icyitegererezo, yari impunzi, nta jambo yari afite, ariko Imana Nehemiya yajyanye Imana y'iwabo. Aho yahungiye ahungana Imana y'iwabo. Haleluya. Ahungana Imana y'iwabo, akurikiza ya mategeko Imana y'iwabo yakoraga, ngo arangize akomeza kwibuka iwabo. Haleluya. Kwa kundi yakomeje gusenga, Imana imuha igikundiro. Bwana sifiwe. Imana imuha igikundiro, ngo imuha igikundiro, umwami ngo amurebe, yumva ko yamubera umuseriva ibiryo, kandi kirazira. Nta munyamahanga ugomba guseriva umwami, kirazira. Baza bamenya kugira ngo bakwemere ngo useriva umwami, bagomba kumenya igisekuruza cyawe, aho ukomoka hose, bakagira ubushakashatsi bakamenya niba nta kantu na kamwe ufite kavangiye. Ntibishoboka. Ariko kubera ubwiza bw'Imana bwari muri Nehemiya, Imana imuha igikundiro. Umwami aravuga ngo uyu muhungu naho yoseriva nta kibazo nagira, ahita amutora, akaba ari Nehemiya uzaza umuseriva. Icyo ni ikintu cya mbere cyantangaje. Tugire gutya. Haleluya. Kubera Imana y'iwabo yaragiye imusiga igikundiro, abantu bakabona ari umuntu udasanzwe.
yarayiretse arakomeza arasenga. Umunsi umwe aje kubaza amakuru, yumva ko hariho abagabo bavuye i Buyuda, aza kubaza amakuru y'iwabo. Ngo barangize bamubwira amakuru ko iwabo bagize ibibazo byinshi, ngo bagize akarengane kenshi, inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse, iwabo habaye amatongo. Ngo yumva ko n'abasigaye ku icumu bagize ibibazo byinshi, ngo agira agahinda ku mutima, ngo afata igihe cyo gusenga, aje imbere y'Imana arasenga. Kandi hari isengesho ryiza yasenze, ndavuga ngo Imana izamugirire neza Nehemiya. Tuzabona ibihangange byakoreye Imana. Haleluya. Hari isengesho yasenze, ntabwo yasenze avuga ngo reka babone, reka bumve bakoreye ko ibyaha, reka babone. Yaragiye yikorera ibyaha by'ubwoko. Haleluya. Aratura, yatura ibyaha byiwe, yatura ibyaha by'ababyeyi, yatura ibyaha by'ubwoko bwose. Aravuga ngo Mana, nsabye imbabazi ku byaha byose byabaye, ibyaha by'ubwoko, ibyaha by'ababyeyi byanjye abyishyiraho, ngo Mana arabyatura. Imana yo mu ijuru yumva gusenga kwa Nehemiya. Nehemiya yafashe amezi 4 yo gusenga. Tugirire Yesu gutya. Haleluya. Yemeze yo gusenga, Imana ibona umutwaro Nehemiya afite, Imana imuha igikundiro, Imana imuha ubwiza. Ngo asenze amezi 4, araza imbere y'umwami uko byari bisanzwe, aje kuserva. Umwami amubonye, ariko iyo wagize ikibazo Imana izibuza n'ibwama amahoro kugira ngo bamenye ikibazo ufite. Tugire gutya. Haleluya. Umwami ngo yitegereze Nehemiya, aravuga ngo hari ikibazo Nehemiya afite. Abona Nehemiya adakeye mu maso, abona muserva adahase. Kubundi kirazira guserva umwami udahaye umwenyura. Haleluya. Umwami aza kumubaza, aramubaza ati ni ikihe kibazo wagize? Undi aramubwira kuko yabonye mu maso hadakeye. Aramubwira ngo se nabura kuba ni ikihe kibazo ugira kandi uzi kuserva ugomba kuba uriho uraseka? Aravuga ngo se nabura gute kubabara? Ngo iwacu harasenyutse, ngo inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse, iwacu habaye amatongo, none nabura kubabara gute? Nabura kubabara gute? Umwana amubwira ngo none ushaka iki, niki wifuza? Haleluya. Iyo wasenze Imana izibuza abantu amahoro, Imana yabujije umwami amahoro, iramubwira ngo none wifuza ko nagukorera iki? Undi aramubwira ati mpuruhusha nze kubaka iwacu. Haleluya. Puruhusa. Umwami aravuga, bavugana igihe azamara, ngo amare. Umuntu wasenze iyo yasenze Imana izimuha n'ubwenge. Haleluya. Haleluya. Muri bwa bwenge kwa kundi yasenze, Imana imuha ubwenge, asaba n'inzambiko, ngo amara musaba n'ibiti byo kuja kubaka iwabo. Bwana asifiwe. Ngo amara muhana protocol. Aragenda. Hariho abantu bari mu kuntangaza, Imana y'iwabo barayibagiwe. Imana ibabarire. Tuzobona Nehemiya, tuzomubona. Haleluya. Nehemiya yaragiye, amaze kugenda atwara n'abamuherekeje, agiye gushika yaja, arababwira ngo ngahe nimusubireyo. Imana yari yamuhaye ubwenge bwo kurara atase icyo gihugu cyabo, arahatatara arazunguruka. Ubwo yari hasunguruka yiteguye yasenze, ngo amare guca Imana yari yamuhaye plan yuko agomba kubikora. Bukeye mu gitondo kubera yasenze, abasha kwegeranya bamwe bacitse ku icumu. Impamvu babashe kumwumva nuko yari yasengeye imitima yabo. Haleluya. Ngo bamwegere, arababwira ngo yeme, ntimubona ko twabaye igitutsi hano hanze? Ntimubona ko twabaye igitutsi? Nimwiyegeranye muze twubake. Baramwumva. Bamaze kumwumva, hariho abantu bitokeje, ngo bumvise ko hari ikiza cy'i Yerusalemu, ngo bagira agahinda, ngo barababara cyane. Uwo ni umugabo witwa Tobiya na Sebarati na Tobiya na Geshemu. Ngo barababara cyane, ngo kubera bumvise ko hari ikiza cyoboneka i Yerusalemu. Imana ibabarire.
Haleluya. Naratangaye. Turi mu kugenda ku isi ariko tukabona byinshi. Sinarinzi ko muri kino kibazo cyabaye muri Kongo benshi babifitemo uruhare n'ubu batifuza ko Kongo yagira amahoro. Naratangaye. Ni inshuro ya 4 ya 5 zungurutse kiriya gihugu cyose. Bwa mbere twaragiye dutangiriye ubembe, turahuruka mu mibunda, turahuruka mu minembwe, tuja ku ndondo yo hagati, turahuruka neza mu rurambo. Ari umuburo Imana ihaye duha ngo ugende ubabwire bihanika icyaha niki barinangira. Ubwa kabiri Imana ati twarashitse ngo duce mu yandi makanisa sepaka ati ntitubakira. Maze guhurusa abo bose ababashe kutwakira ngarutse imuhira Imana ati hari ubwoko bwanje utabwiye subirayo muri sepaka. Tugire ngo sepaka iroroshe gupfa kukwakira, muzi ko byoroshe? Timubizi? Ariko Imana iravuga ngo wewe kubera naguhaye misiyo y'igihugu bazakwakira kandi uzakora. Ngo mbwire abapasteri hano b'abasepake baba hariya mu Kadomo ati ali ntago byoshoboka muri sepake. Muri sepake uzotwara urwandiko rwanditseho Dr. Bishop Masengo urutware ku Runundu, nibamara baguha umwanya uvuge ubutumwa muri sepake. Kurumva ko izo bintu bizashoboka? Ndavuga ngo Imana yaravuze ngo nzovuga. Amen. Bwana sifiwe. Ariko naragiye njakanyarira Imana iravuga ngo uzovuga. Ndagenda muri Gitavi iminsi 3. Nashitse ku Runundu umurevera witwa Majan, umukozi w'Imana. Haleluya. Yamaja mu ndimi. Tuzamure Yesu cyubahiro. Haleluya. Aranyakira mu isengesho. Naho Imana uko kera yamaze gutegura ikibanza. Iyi Imana yagutumye ngo uvuge izi guhuka vuga. Dusanga umugore we waragwaye atwakira mu isengesho, uzingene bakira abashitsi, icyayi kibakiraje, amazi muri dushe, kera tuba tugiye muri dushe, ubwo kera igitangaza kibakira baye ati mfite umugwayi hano. Uko gano kutwemerera kugira ngo dusengere umugwayi, icyo nacyo gani ikindi gitangaza. Tuzamure Yesu cyubahiro. Haleluya. Aho ngo tumare gusengera Imana izayikorera. Twafuye kumurambikaho ibiganza yamahaguruka atangira kudutekera ibya nijoro. Haleluya. Mukanya nza kubona abarevera baje bo mu muhana benshi abatatuye kure ati hano haje abashitsi bavuye mu Rwanda. None Imana abatumye muri sepake. Imana abatumye muri sepake. Bafite ubutumwa bwo muri sepake. Noneho biracitse. Bwana sifiwe. Ngo baza hariho umugabo twari turi kumwe ukiri mutoya, nyine baza bagusuzuguza amaso nkuko nababwiye. Noneho baza bakaramutsa wa mugabo kandi huga nayo nashize gahiga igitambara nyine nigiza gakobwa nyine kaga komite. Haleluya. Ngo bashike abasaza se bakamambwira ngo bitedi nguruwande umukozi w'Imana wazanye ubutumwa. Haleluya. Imana twafuye kuvuga ubutumwa hari abagabo babiri bafite agasuzuguro karenze baza bandeba nyine ukamona nyine banciye amazi ngo mare ndasenga mbwira Imana ntuvama urabona ingene bahebandeba nabi. Abagabo babiri nama mbaregera Imana abamana urabona kurareba none abantu bansuzuguye gutyo bazampija mu mvuge mu itorero. Senga mu mutima Mana ya Israeli ungira ikigatari ntibongeye kubona akagakobwa gasa gutyo babona inyarumana hagati yabo nimvuga ufata abagabo babiri bahebandeba nabi ubafate nimvuga ubutumwa ubafate ijuru ribaryumve.
wabyumvise kaza mpudumi. Haleluya. Ariko gitaraza tuvugira ba. Uzi ko umuntu yo kureba icyo wari ufite kikama kigenda. Mape. Ngomare nagejeje message hagati. Mbona kera umwe yatangiye gupfuna. Mu mutima ndavuga ntupfune cyane amariraze mwizina rya Yesu. Arihanagura mu gitondo. Yazaje kunyereka ngo dore kibanza cyo kwaso. Usanga ari mwene wacu umugunga. Ngo dore kibanza ngo gikiriya ngo hariya niho hari iwanyu. Atangira kumva ko ijuru kera ryari ryagize uko rimugira. Bwana sifiwe. Ndashima Imana ko bampaye ndavuga mame amasantre 10 yose yo mu Minembwe. Ndahuruka ayo kundondo yo hagati. Neza narangirije kuyanyuma kuri santre ya nyuma yo mu Bijojo. Yo mu Bijojo ku santre ya nyuma. Uwo munsi wa nyuma numiye ku musozi. Imvura ya mitunyagira guhera mu gitondo. Burira ndagagara intoki ziragara amaboko aragagara bakaza bateka intoki. Bashusha amazi arabira barambwira ngo ngahe nindambike mu intoki. N'amaguru yabaye ibiti. Bwana sifiwe. Icyo gihe turahuruka. Ubwa gatatu atije imirimba. Ndagenda imirimba mu biraro. Uko n'ubuhamya burebure. Abungeri barakizwa igitangaza kiraba. Ubwa kabiri subira imirimba. Imana ikora igitangaza. Subiye imirimba atije imisisi. Abacuruzi bataye ingo. Ndagenda imisisi. Mvuye imisisi turu ya kane atije saramabira. Ija saramabira. Bwana sifiwe. Uwo ni umuburo Imana yambwiraga ngo ugende ubabwire ngo bihaniki niki. Ariko barinangira. Hari ikintu cyantangaje n'ubu bamwe batwicayemo hano batifuza kuko ubwoko bwotabara. Turabizi. Yeme igihugu cyari cyarashize babonye umuntu wo kubatabara, babonye umuntu uje kubaka, aho kugira ngo bamwishimire batangira ngo kumutumaho kuko bababaye cyane. Mwamara kubabara bamutumaho. Hanyuma Nehemiya arababwira ngo nta mpamvu yo kumanuka ngo mpure namwe kuko yari yamanye imigambi iri muri bo. Haleluya. Natangaye murebe intambara aho yari igeze. Imana yaranjungurukije aho hose imbwira ngo genda ubabwire bihane. Ituru ya nyuma mvuyeyo igihe abungeri ba mbere bapfuye nari kuri kirisi hasi ko ndabona mwene data none ni nkaho ubizi ko ndabona hagira gutya cyane. Bwana kuri kirisi hasi abungeri ko baricwiriya za matangani ku karenga. Imana avuga ngo kubera ababumviye bakatangira itorero inka zabo ntizikogwaho, abari hano bose ntibakogwaho. Santre yo kuri kirisi ababembe bagakora inama n'abandi bose ngo baze batere kuri kirisi hasi. Muri bo bakaza bakavuga ngo bavuganye ngo baraza kubatera, ariko kubera bumviye Imana ubu ngubu ni inka zabo nizo zarokotse. Zimwe ziri Bubembe, izindi ziri Baraka, izindi ziri Kalebe kubera bumviye Imana. Ubwo navuye Imana iravuga ati genda mu rugero uje gusabira imbabazi ubwoko. Hagiye guturika intambara imwe itaraba. Ndagenda mu rugero nje gusabira ubwoko imbabazi uko kwa Nehemiya. Imana yangize Nehemiya. Mu rugero haba imbeho. Ntazemerewe kugera mu rugero. Kumugenda ngo wazanye ngo bakugemuriye ngo mu butayu ntibibaho ntibaza bemera kujya. Imana tusabira ubwoko imbabazi numara uzamuke mu Minembwe ubwira abapastori bose basenge bangendesha inama kuko hagiye gutuka intambara ikomeye. Bangendesha inama nzababwira icyo gukora. Mva mu rugero ndagenda mpamagara abapastori hariya mu Minembwe. Bari biteguye baguze ibikoresho.
imana ikavuga ngo ndi imana yanyu, nimungendeshe inama, nzababwira icyo gukora, nimutabikora iyi ntambara izabacanganikisha. Ndinda ngenda banciye amazi, ntibaza bumva n'ibyo naza mvuga ngo reka tuzogwane na ziriya mbwa. Ariko Bwana sifiwe, napfuye kumanuka ngo niki intambara iraturika, ngo habe mu kwezi kw'Icyenda, imana ati naho banza zamuka mu ntambara. Ndazamuka, sinaseze ababyeyi ngo mbabwire ngo ngiye mu ntambara, narababwiye nti nkubitiye Goma, abandi bose ko barahunga, wowe ngo ngaho genda mu ntambara. Bwana sifiwe. Ubwo nari nanze, imana irantungura mu gatatu, umuntu uvuye muri Australia, kuko imana yari imaze kumbwira inshuro nyinshi nanze. Imana noneho jewe zituma kuri kirisi kagenda muri uriya muhanda w'abajenesi je nyine, hari ubwo nashitse baramfunga. Ko muhe museka, ko baratangara. Jenyine hari ubwo imana impa abo tujana ubundi nkagenda jenyine, hari ubwo nanagiye bamfungira no mu nzira. Bwana sifiwe. Hari ikintu gitangaje, ubwo namaze gutungurwa gutyo, imana iravuga ngo uzoyigendamo. Ngasaba imana imbabazi, nagendaga ngahitira mu butayu. None ubutayu bwose ubu burimwo abajenesi. Gitavi tuyigeramo, Nzovu tuyigeramo, aho Rugera tuyigeramo. Ubutayu bwahimuhira hose ntawukisha mu butayu. Inzu irimwo nk'abantu batanu, uzuba musanga utumatera twuzuye bena, kandi muzu tuzu twa ruguru. Ufite chance n'ufite hukumu, niho nibura ushobora kubona naho wicara. Naho abandi bose ibizombo birapakiye aho ngaho, utumatera twaboze, ushika ukumigwa. Imana ngo genda, ndavuga ngo ese nzopanga, naho imana yari yanteguriye umunsi gusa bamenya ko nzogenda. Abanebwe abafite amapepo basana barati b'Abatobiya, abaturimo hano babimenye uyu munsi ku intsinzi yagaragaye. Haleluya. Bwana sifiwe. Uyo mwana nibareba uko bamugira, kuko abantu barasamaye. Haleluya. Turi kumwe, nimukurikira abasigaye, nimukurikira umwana, nta kibazo cy'umwana, ahubwo ni mwebwe kibazo. Bwana sifiwe. Imana irantumye ngo ugende uje guhumuriza abantu, ko ndagenda ndi umukobwa ngiye mu ntambara. Imana yavuze sindi bwange, ariko basene barati bama bitanga imbere, baravuga ngo nta kindi ntazagenda, reka tumutege azahire mu ndege. Ndagenda i Goma, ndiyandikisha umunsi wo kugenda. Imizigo kera twayishikije ku kibuga cy'indege. Indege iraza, tugiye kurira baravuga ngo pilote yavuze ngo bareka abanza kubitire Beni, ngo wazana abantu ngo namara ngo abone kutujana mu Minembwe. Ubwo indege gutya gusa yaragurutse ngo igere mu kirere yamisha. Sinzi ko mwumvise indege yahiyihiramwe abantu benshi igwa mu birere. Kuje mba narahiriye ngo niko Satani gari yategetse ba Senebarati na ba Tobiya. Ntibishoboka ngo bari batezega ngo Harisa azohiramo. Asenebarati bativuze ikiza cy'igihugu barimo, ariko mumenye ko mwatsinzwe. Intsinzi yaragaragaye. Imana yababariye ubwoko, Imana yagarukiye ubwoko. Ugenda bimenye, menye kukorera mu ruhombo. Korera mu ruhombo. Umunsi wo kugenda
hashize ibindi byumweru bitatu Imana ati genda uhumurize ubwoko. Abantu imitima irahagaze baravuga ngo se none ko Imana yahaduhaye hariya bari mu kunanirwa kuhafata ariko tuzobaho gute? Inka zarashize. Narashitse sinarinze inka. Namaze kugenda mu biraro nkagira amezi 2 ndi mu biraro kuva kuri kirisi hasi ukarenga mu kabanje uzuba mu nka kujya inka ni za mbere nizo za mbere ariko narababaye kubona kutumvira inka zarashize. Inka zizira basebuje. Narashitse ngongere mu minembwe ndahahamuka. Narebe inka bana we, narebe imitumba y'inka ndahahamuka we, ndavuga ngo ni ibikibone Yesu we. Inka nari nabonye kuri kirisi karebe inka nziza muje kureba nkamasanga imitumba iruzuye. Ndahahamuka ndavuga ngo ni ibikiwe. Imana yakubise inkoni itangaje. Kuburyo ntiwabona amata ngo umuti ntiwoyabona. Kandi abantu n'ubundi bakomeje gukora ikibi. Bari biteguye n'ubundi ngo indege ngo ndazanye ihiremo. Twashitse mu kirere indege igira ikibazo. Igihu cyamaka kirabudika dutangira kubona pilote atangiye kugira gusa nuhangayitse. Abantu twari kumwe umusirikare umwe w'umukongomani mbona yunamye atangiye gusenga. Ndavuga nti uku nabo bagira ubwoba. Yari umusirikare mukuru. Iyi ndege iyi imvura yaguye hajya ku kiwanje intege ntiza yitura. Byari byagokomeye Satani yagwanya ngo arisahire mu ndege tibizoshoboka. Nari ntwaye ihumure y'abantu b'Imana. Tekereza indege yaguye kuri Gitabi. Yatangiye kumanukira kuri Gitabi. Twama dusanga hajya mu kiwanje amazi karareremba imvura yaguye. Abantu bifashe mu mutwe. Ubundi imvura yaguye izisubirayo. Yamitangira kumanukira hajya kuri Gitavi yamiza neza iritura ngo baje kubona umukobwa asohotsemo. Naje Imana impitiza ahantu naho kera yambuje n'abahaye babingingira igihugu. Basane barati rero baraza. Imana ibirateguye ihumure rigenda ku bantu. Baravuga ngo uyu nguyu wavuze mu bungeri icyo yavuze cyose cyarabaye. Nababwira icyo ababwiye cyose mucumve. Yavuze ngo inka ziranyagwa. Abungeri bazapfa batagira gutyo barapfa. Icyo yavuze cyose uyu mwana naho mumubona gutyo mumwumvire. Abari bafite imizigo yo guhambira ngo bagende bature. Imana dushoboza kugenda duturisha abantu. Abari bahambiriye barongera baratura. Wanasifiwe. Icyo shaka kuvuga ndashimira Imana ko abacitse ku icumu bumviye Nehemi. Amen. Bumviye Nehemi. Mwamere kumvira Nehemi baratangira barubaka basane barati bahari. Nehemi yarubatse inkike za Salemu ziruzura. Igitutsi kibavaho. Bwana sifiwe. Natwe turabizi Imana yaratubabariye. Ubu kiravuga ngo yarambwiye ngo genda. N'ubu naho hobona bimwe bidacamo. Imana yaremeye yarababariye. Genda gusa wicara usabira ubwoko imbabazi. Ndongera ndazamuka. Irambwira ngo uhite uza muri Kenya. Ngo Kenya yaritanze. Imana yabavuze neza. Imana yabavuze neza. Baritanze mu ntambara y'isezerano. Haleluya. Imana yakoze ibikomeye. Iravuga ngo hari icyo nzagushira mugeze muri Kenya. Ndaza mvuye mu Minembwe narashise sinagize icyumweru kimwe. Ndaza naciye ahangaha ngiye gusenga Prayer Mountain corona ya misanga Uganda. Mbwira Imana se naracyanganyikiwe cyangwa naravagiwe. Imana ati nguhaye akaruhuko. Ruhuka. Naruhutse amezi 8 ndi mu nzu. Naje narabaye igituku utomenya. Akaruhuko kujya gusa nkajya. Bwana sifiwe. Haleluya. Imana hari abantu bavuze amagambo mabi kubagiye. Hari abantu bavuze amagambo mabi kubatabaye. Imana iravuga ngo abo bantu basaba Imana imbabazi. Abo bantu
basaba Imana imbabazi, kuko ngo abavuze amagambo bazasanga baragwanyije Imana. Turi kumwe? Bwana sifiwe. Nehemiya yarubatse igitutsi kibavaho, kandi yubatse abantu banze, bamwe batabishaka. N'ubundi tuzubaka abantu batabishaka. Hariho bamwe bitanze, biragaragara ko badashaka ko igihugu kitaba. Abantu bari mu bibazo, bamwe ko baragwana, Imana ikatubwira ngo mugende ku kibuga cy'indege nicyo gihe gihigwa, abayumbe bakagenda, abarozi nabo nijoro nabo bakagenda b'abanyamurenge. N'ubu bamwe barimo hano bo bazanye ibikoresho byo gutegera ngo bumve icyo Imana yavuze. N'izina rya Yesu ndabimenye. Cyo kiyo akitwa kameze nk'akayo ko gufata amajwi. N'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu, uwaje gutata Imana igira icyo gukorera uyu mugoroba, igukiza umutima wawe. Kiza umutima, sana marati, tifuza icyiza, sana marati. Uyu munsi Imana igarura umutima wawe, umenye ko wayikorera mu ruhombo. Cyo ndakikubwiye. Kabona umuntu wicaye ukagira ngo n'umuntu nahari inyamaswa muntu. Imana yarababariye. Bimenye izina rya Yesu. Haleluya. Tugira gutya. Haleluya. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Imana yavuze ibyiza tuzobibona. Ibibazo Imana yavuze ngo ziriya nkamuhe mubona. Imana igiye kuduha inka ziruta izo twigeze gutunga. Ariko abagwanyije bagiye kubona. Bwana sifiwe. Hariho bamwe bazabizamurishwa ngo bamenyaga ko atari muri abo. Kama yizamurishwa uhawe useka ibihwamuye. Imana ibabarire. Haleluya. Ndashima Imana kubw'umukozi w'Imana Nehemiya ko atitaye ku rucantege. Bwana sifiwe. Turakomeje gusenga, turakomeje kubwira Imana, turakomeje kubwira Imana, dukomeje gusabira ubwoko imbabazi. Imana yarababariye, Imana izakora ibikomeye. Hari ibyo Imana yatangiye gukora. N'ubu muhe mubona nta bantu bangahe bogwana n'isi yose. Tibishoboka. Tibishoboka. Narebye ngo nshikaho bari n'ubwana bw'imyaka 15, 16. Imana yazi impamagambo ngenda kubabwira nkagenda. Ariko nugushika wamara ugahahamuka ukabona Imana gusa. Nta mukuru barimo. Nimpije. Imana iravuga ngo yarabikoze kugira ngo ntiyagire uzikubita ku bitugu ngo avuge ko hari icyo yakoze. Tugire gute? Haleluya. Narashize muri Imana we. Nabonye Imana. Haleluya. Nabonye Imana y'umurenge. Imana yaragaragaye. Imana igenda igaherekeza abana. Nta bikoresho bafite bakagenda. Ababayimayi bakabona ari igitero. Bakagenda gusa basenze batangaza haleluya. Tugire gute? Ariko mumeze gute? Ngo ariko Imana ntiyokoresha abashanga. No kuzamura icyubahiro abandi ko turaja mu minembwe kurananirwa no kuzamura ukuboko. Kugenda gusa n'udutenge n'iki mwasazi. Imana yabahaye ibyo kugira ngo muyubahishe. Ni Imana ibahaye ariko muyubahire mu Imana. Haleluya. Bwana sifiwe. Imana yatuvuzeho ibyiza. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Nehemiya ibyo yabigezeho kubera yasenze.
ngeze ku musozo. Ibyo yabigezeho kubera yasenze. Uko ndi mu kugenda nkaje aho hose nzobivuga hejo gatoya. Amen. Aho hose mwumva nageze nugusenga. Yaramvumbuye. Taho no kwihisha. Sino kwigana abandi bakobwa. Naragerageje biranga nk'abandi. Hariho abatabyumva, yabaye uko gusa iyo wakunzwe n'Imana ntaho woyikikira kandi ndi fier. Mbere byanteraga ikibazo kumva complexe, abandi bose bamaze gushakwa, abandi bose barabyaye, abandi bose bageze ku bintu bikomeye. Imana ntangira kumva ko hari ikintu ku mutima, Imana cyose iragenda igikuramo. Ndi fier kuko guhamagarwa n'Imana n'umugisha. Apo n'umugisha. Nza ndumva ko nta kindi kintu cyiza mwisi. Ibi ngibi ngo byose Imana yanyeretse ko ari ubusa. Kandi hari igihe nabitinzeho, Imana inkubita inkoni. Irambwira ngo umutwaro naguhaye n'icyubahiro naguhaye kurabigereranya no gushaka. Icyubahiro narakuzamuye kugeza iri none urimo kurira ngo abandi barashatswe ngo wewe ngo icyo nicyo ushizeho umutima ngo Imana inkubita inkoni kugira ngo ingarure umutwaro. Byafashe igihe kirekire njikabera kugira ngo ingarure umutwaro byantwaye igihe kirekire. Usaba Imana imbabazi, wambabariye ukangarurira umutwaro. Sinabyumvaga. Jewe nakuzamuye ngo ubwo uzuririra ubwo kumwe kwa ba Nehemiya n'aba Yeremiya ndakuzamura mu mujyamo. None icyo nicyo uhaye uririra wasaze. Abantu nta bwenge tugira. Ariko ni byiza tuzamura Imana yacu icyubahiro. Haleluya! Tuzarushanwa amakamba. Mana arambwiye ngo ako nagakado gatoya mbishatse nabikora ariko ntacyo nzokubwira. Ndi fier. Ubwoba bwarashize, uvuge wayure ukoreke. Sanabarati we hari umwe yamanduka ngo dore ko kameze ngo mu mujyango ariko ako ba Sanabarati ngo dore uko kameze ngo uje mu ntambara koga ngo menye ngo anyitayeho. Umwana w'umukobwa uzamuka mu ntambara uko bamenye ngo n'ubutwari. Abandi bose ko barashuguye. Uyu mwana w'umukobwa barakoranye isi irakoka mu minembwe ngo baze barebe uwo mwana waje mu masasu. Amasasu ukaragira hari Imana ngo mwebwe musenge. Twasenga Imana ati genda uvuge gutya na gutya na gutya. Imana igatabara. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya! Hanyuma abandi baramutuka ati ceceka ahubwo ijambo ryose yakuvugaho wopfa ubunyine. Mwogira ngo uyu mwana ntimumuheke. Mwamuheka. Tuzamura Imana icyubahiro. Bamwe bararakaye. Dufite Imana. Haleluya! Ube fieri n'icyo Imana yakugize cyo. Niba uri mu murimo w'Imana uzi guhagaze neza, menya ngo ufite ubutunzi budasanzwe. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya! Uyu mugoroba ufata umugambi wo gusenga. Uyu mugoroba ufata umugambi wo gusenga. Kandi niba utawufashe umenye ko wiyanga. Niba uri umugabo wubatse umenye ko wanga abana bawe.
kandi umenye ko wanga n'igihugu cyawe, umenye ko wanga n'aha hantu baguhaye indaro. Niba utaranashaka umenye gusenga ko ari ubuzima, uzabaho utegurira ubuzima bwawe bwiza. Amen. Wanasifiwe. Abasore, Imana yaravuze ngo nimwebwe igiye gukoresha kuko nimwebwe ihayikoresha. Narabonye ubwana bw'ubusore bwuzuye amavuta ya Yesu. Abamayimayi ngo rimwe barateye, umunani umwe aratelefona, umupfurere umwe aratelefona kubera uzuvuga ikinyamurenge baturanye, simvuga hatuye nyine ariko ni hariya. Aravuga ngo yewe ngo igitangaza cyabaye, ngo uzi ko tutahe tugwana n'abantu, ngo ntituhe tugwana n'abantu, ngo twabonye ngo twari igitero turi benshi, ngo tumare ngo tubona ngo umuntu wera gusa ari uhaye gusa utwica, kuko babonaga imitumbi nk'itana hirabaye ibo bagakomeza babasanga, bakabona abandi 10 barapfuye, ngo noneho Imana ibereka ko atari bo bahebagwana, abacu ntibamubone ariko bo bakamubona. Tuzamura Imana amaboko. Haleluya! Kumbe wa munsi igihe kibudika, nta munsi mwumvise igihe kibudika, kuriya kera byari byarangiye kugira ngo kariya kose gafatwa. Imana yamishiraho igihu ku buryo umuntu ntiyabona gundi, ariko Imana y'umurenge ko mwifashe gutya. Imana yaratubabariye, mwebwe mukomere gusa. Haleluya! Sene barati baribwe. Baragerageje kudukorera ibibi byose bishoboka, badukubitishije inkuba, baduteza inzoka, ariko ibyo byose Imana yabihinduye ubusa, kandi ikomeje kwibuka ubwoko, ikomeje kubwibuka ko niko bimeze. Hari amagambo yavuze wa munsi komi, abantu bose bari basaze, isi yose irakorana. Kumbe ngo ni publicity Imana ari hayidukorera ku isi yose. None agakomine gashobora guhungabanya isi yose, abantu bose bagasara, ngo ni publicity Imana yaza idukorera ngo tumenyekane mu mahanga. Ngo kariya nakamenyetso ko kutumenyekanisha. Imana izadukorera ibirenze ibyo twebwe dutekere, ibirenze komine. Hanyuma bahe bakorera mu ruhombo, w'Imana izabaka ijambo, uzoza mutonda urumeza kuzuba. Niba wari revera ufite amapepo gatera abakozi b'Imana, kandi ukaba waratumye igihugu kivumwa, Imana ikwatsa ijambo. Haleluya. Ndashima Imana ko ikunda ubwoko bwayo. Haleluya. Ndashima ko Imana izibabarira. Sinzi umutwaro ufite, sinzi uruhande urimo, ariko umenye ko icyo Imana yakoze ikomeje kugikora. Yaratubwiye gusa ngo ugende ubabwire ngo bakomeze bera imbuto. Hano muri Kenya ngo Imana yabakoresheje imirimo ikomeye muri intambara y'isezerano, ariko ngo abantu bakomeje gukora ibyaha cyane, aho kugira ngo mwamamaze Imana ahubwo mwasubiye inyuma hano, ko murakora ibyaha biri mu rwego ruri hejuru. Imana iravuga ngo icyaha cya mbere ko harakoga ubusambanyi burenze. Dan ayo magambo yari yambwiye ngo nushika ntacyo yambwiye cyo kuvuga, zokiguha washika. Nateraniye mu kabiri inshuro ya kabiri, Imana iravuga ngo ibinyereka nijoro icyaha cya mbere n'ubusambanyi buri mu rwego ruri hejuru, kandi kuko barasambana n'abanyamahanga, hagati muri bo n'abanyamahanga. Ngo abo bose mbabwire ko ugenda ubabwire ko bagiye kuzagwara ingwara itazavugwa kwa muganga. Kibazo yo gupima ngo babone ingwara. Icyaha cya kabiri ni rya jambo navuze
ngo abantu bagize uruhare gusubiza abantu bagakura abantu mu nzu y'Imana bakabajana kwa Satani, ngo hagiye kuba ingaruka ngo kandi zizaba ku bana babo. Ngo mare ndasenga nsabira Imana imbabazi bari abana bazira ubusa. Imana iravuga ngo zabikora sinzobabarira kugira ngo mbabaze ababyeyi babo kuko banze kunyumvira. Bwana sifiwe. Ndabona abantu bayongorerana bagasenga kuko hari ijambo rishekeje rihari. Icyo nicyo cyerekana ko imitima yapfuye. Twebwe ntituryama ntitusinzira, Imana iranzanye kirantaho ntakagiye, ariko kuraseka kurumva ko ari bisanzwe. Imana ibabarire. Ikintu cya gatatu iravuga ngo urukundo rwarashize. Imbaraga ze muri kino gihugu mwari mufite n'urukundo. Imana ivuga ikintu cya Imana yantangaje, iravuga ngo hari ikintu Imana yakoreye Kenya, ngo ibintu byose byari byarafunzwe mu buryo bw'ubukwe ngo byafungukiye hano muri Kenya. Abatari barubatse, Imana iravuga ngo yatanze umugisha hano muri Kenya w'ubukwe. Amen. Wari kugo rukundo rwarashize. Ngo Imana ariyo bahaye ubumwe, ariko ngo ugende ubabwire ngo bagarure rwa rukundo, ngo nizo zari imbaraga zanyu hano, ngo niyo mpamvu ngo Imana itemeye kubatanga muri bano banyamahanga ngo muba mwarashize. Imana ibabarire. Ugarura urukundo. Ayo magambo ko ari atatu yambwiye nijoro mbivuga mu kabiri. Niba uri hano wumva aya magambo muri ibyo bintu bitatu, niba warabikoze usaba Imana imbabazi uyu mugoroba. Amen. Tugiye gusenga. Bwana asifiwe. Turi kumwe. Tugiye gusenga, tubwire Imana ngo Imana iduhe inyota yo gusenga. Amen. Ushobora kuba udasengera itorero, ushobora kuba udasengera umuryango. Basi niba byarakunaniye byose sengera nabuzabitenguza ucuruza. Nukomeza kubisengera Imana izagushabukiriza ube kuwibuka ibindi. Noneho wisengere basi ureka itorero, tukubwiye itorero ho n'ibindi, kuko hari Imana yahaye umutwarero wo gusengera itorero. Kandi umutwaro wo gusengera itorero n'uwo gusengera ibyawe, izi kuzamura ikagukorera n'ibyawe ikagukorera n'ibindi utotekereza kubera wasengeye umurimo wayo. Ariko ndasaba uyu mugoroba ngo Imana iguhe inyota yo gusenga. Wenda usengera umuryango cyangwa usengera ibyawe, ariko uje mu bihe byo gusenga. Haleluya. Shaka gusenga, shaka guhagurutsa. Kandi ndasaba kino kintu, umuntu uhaguruka yiyemeze ko hari icyo azakora. Nushaka niba utazusenga uzotangire ku minota 5. Ubwire Imana ngo muri no minota 5 icyifuzo uzowereka Imana. Ubwire Imana ngo muri uyu mwaka uzompe kukwegera kuruta uko nakwegereye. Umuntu wese wasamaye wumva ko hari icyemezo yafata, haguruka dusenga Imana turangize. Bamwe azamafa guhagurukira mu kigare gusa, uhaguruke uzi kuzobikora. Kandi n'umugisha wawe n'amahirwe yawe n'ibyiza byawe uzoba wikunda. Reke gucuranga da. Twese tugeze mu mwanya wo gusenga ubu nyine, buri muntu yitekerezeho. Kwegera Imana ni inyungu zawe, si inyungu z'umuntu. Ariko tubwire Imana uyu mugoroba ngo muri ano mezi muri kuno kwezi kwa mbere Imana iduhe kwegera Imana. Haleluya. Mureke dusenge.